Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Angel uong wat shedding, kubur bapahapingan ay. Kakan hon Neymar. Haka lai potrek unai weng menta usnam arza kat kendai kalayo ban pelat pai ba e katop jin roi Christmas kabadan langru bat ki music video ya kabala ai kateng unong penim na kabenta ki concert hapo Neymar Children's Home lai menre kabadan hak thai pin osla ya kane katop jin roi la pelat pai ba dau associate professor jong ka JRTS Mauklot Dr. Reverend Shanbha Hayong Ubralong kongsan hak jingelang ringkat ka jingran lang chairman jong ka Neymar pen Ursula Unit uba LS Marbanyang ka ex director jong ka SOS Shillong ka kong Marsar Sok Tariang nakalyang jong ka Neymar pen Ursula kala kerpa di kinu ki bakwa banyes nokti ban kersan nam yaki konswet hakani ka jaka kin sngoba ban thiet yakani ka top jinrwai ka bakila banyo napo ka office trekam jong ka Neymar pen Ursula Tuni penpau di semua yo play nam tiang ka Christmas album belakang kreat akan ka grup ki bakwa bandonet ya kejimi baro sia ka orphanage hang ne ho like mun prosla ka jong Neymar te to blem kur ko yipi ko grup ni bersang jopi kan dan artis bati don benta baro ni kermen bepinang la balle bun ke nang ne cakman kade kadang long hari jala ti jopi ban pinang la balle kam ha shu hari par ban sawan te ublem berku ya piu ke jing persang jopi baro banding kermen ru kan kalau ngajing kerku ya kini konsert hang le apa ka jingmi kan saki kan jilo jing kuru kam tam itu bas ngap bat bayo i ya ki video len bading ni album bahkan kedan film jongki ha bagi page bat ki snap ya ki jingwai kabalo ku kubar nam ta jongi we pai we ublem berku ya pi tanai sekmat ban kermen ru ban yo i ya ki kam ba bhag ma pinle ha ki por ban sawan ru ya kerteng jung beliau pa beliau kun bat beliau mensimba koi nasi ubah ban pelai dengan dengan album kalau ti ai kerteng unong pedim ha kan dengan por tau beliau don kan ban ni unong pedim dengan kerteng jung kan dengan album dengan album kini kalau jung ni kalau penme dia apa Tini sok mencibun bat ni kan menro hingga mari kita ko jong boleh lengba ke basngap berbayo i kan ke album problem berko yang i barro ni ko ya kan ini baca resum lah sedang ke house dan marjal kawai bat hakapor ke bagi sedang ya kisah komiti kelarai yang ini bagi sedang tang nak batas promote nama kedai unit kemarin dan ni lah ya poi menta aga jingdon jo gini na kila poi hadu kikin thai kidon san phowot nata kisinrang kidon life wot idon kedika aftercare kabomot ya kini ki rasnem shaning live wot but ngidon ru aga cukup pohang ni ya ka vocational training kabangi ai training na bata kini na diba sa angge khatam ye kin thai ka embroidery ka tailoring nata kedika time yang kita dan kita sai, but kita dan dah kecil juga ni mah ni niscaya lupa nilala ban ay ki cekari nanti kapam kalau biang ki nga sopan ay kumulasi pun ban yarap ya kaban permi ya kena Christmas album na kabanta ban yarap ya ni macam so dengan ketu ya bi Baiba kibayuni ya kani ba kisno ba ban ya thiet dane ban ya no langba kide kidom dia dane kidom terwa shapi ya kani ka Christmas album de ngaget ba ya thiet ka nakabata ka jingaram ya kani ka di macam do zoom ba dane dia buat like great terus Shedding, kubur bapahapingan ay agari kasngi happy laka inong penim Jesu Kristo try Ngin say kiksing pat ka nakra
jing jar jong kami atrai ngawan banden pan ai ngu ba mi lawalam yu kun sha per thei ku bor ba bhangi layo Kristan toki Jacqueline na jingerman Snap ku bor ba